Kuak spesial asik RGH Audio Bapak ganteng Astila Makeup Haidu Berdio Ramadhani kesuwun usung gepeng wis kaliwat kawa-kawa ora kuat dasar digelan tobat tua agar ditengah Bapak ganteng bos telur asin Mame Tasya bos telur asin bos telur asin bos telur asin Bapak pokok mola bener ngomongnya enggak sebener bakal luruh Tuhan setelah datang udah Mama Pokoknya Wida Pokoknya Wida Pokoknya Wida Pokoknya Wida siapa Mama? Bos marketing diagnosa Bos marketing diagnosa Bos marketing diagnosa Bos marketing diagnosa siapa Mama? Hah, marketing diagnosa Marketing diagnosa oh Ligelan Eli Urut atau wis tambah manis Apa enggak sekat belum begitu wis entok 10 liter Anaknya Bapak Yip Anaknya Bapak Yip Anaknya Bapak Yip Sud sadar Anaknya Bapak Yip tertutup genang Yen sampeyan ora ingat mintangga Diterima emane setengah mati Yen wis mabok tuang paling rapi goyang sayang Arep sampe kapan eline Saban dina mabok awa-awa bae Bapak pongkon mola bener ngomongnya enggak sebener bakal luruh Tuhan sampai dadak utang marketing diagnosa marketing diagnosa marketing diagnosa marketing diagnosa luar biasa marketing diagnosa bos telur asin Mame Tasya bos telur asin 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 dasar sampeyan digelan Eli si kuwe ketiga sing paling sayang si kuwe ketiga apa enggak sekat belum begitu marketing diagnosa sayang Pak Mantri Pak Mantri Pak Mantri Pak Mantri Pak Mantri Sud sadar arep patek tutup enak Ini Winda Winda Wika ini Wika Diterima dong emane setengah mati ini Wika Yen wis mabok randang paling rapi ketiga 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 sayang ketiga 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 sayang ketiga usung gepeng wis kaliwat tawa-tawa ora kuat dasare digelan tobat rapotan anger ditengah Mama Wika Mama Wika Mama Wika Bapak pokok mola bener ngomongnya enggak sebener bakal luruh Tuhan Bapak Mantri aduh sayang Bapak Mantri Bapak Mantri Bapak Mantri laris 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 alhamdulillah laris 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 ya Allah laris laris nganggo setor syariah MBK Amarta kawer-kewer Bang Emok Keding